Ko i šta stoji iza imena koje svi poznajemo. Kako se život i karijera prepliću i formiraju osobu. Šta je sreća i gdje je tražiti? Živi li se od stare slave i šta o današnjim društvenim pitanjima kažu oni čija imena poznajemo? Dijaloška emisija Iza imena na radiju Bir. Razgovara Nadira Huren. U novinarstvo je ušao sasvim slučajno, kao student prava 1975. godine i od tog trenutka sve što će uslijediti postaće dio jedne od najvažnijih radijskih priča ovih prostora. Borislav Boro Kontić, ime koji se u bosansko-hercegovačkom novinarstvu izgovara s poštovanjem. Rođen 1955. godine u Nikšiću, djetinjstvo je proveo u Crnoj Gori, a s blagom ironijom zna reći da se čovjek karakterno oblikuje do 3. godine, pa sebe definiše kao karakternog Crnogorca. No Sarajevo će postati njegov stvarni dom, grad koji će ga od 7. razreda oblikovati kao novinara, autora i svjedoka jednog vremena. Drugu gimnaziju i pravni fakultet završio je u Sarajevu, ali su ga put i radoznalost odveli ka nečemu mnogo uzbudljivijem. Na konkurs za radio 202 prijavio se gotovo slučajno. Vidio sam red ljudi, stao s njima, popričao i rekao što ne bih i ja. Prošao je test i počeo raditi. I tako je između studentskih klupa i mikrofona počela jedna od najuzbudljivijih novinarskih karijera u bivšoj Jugoslaviji. Od 1979. do početka rata 1992. radio je na drugom programu Radio Sarajeva, a opsadu je proveo u jedinom radijskom programu u koji su se tada slili svi glasovi javnog servisa. Od 1995. godine nalazi se na čelu Sarajevskog medija centra, institucije koja promišlja medije, novinarstvo i društvo. Njegov profesionalni put obilježile su emisije koje su stvarale generacije. Primus je bio više od radio programa, bio je pokret, slobodan prostor mladih, buntovnih, kreativnih ljudi koji su 80-ih godina željeli misliti drugačije. A zatim omladinski program 1987. godine, poslijepodnevni segment drugog programa Radio Sarajeva, koji je bio možda prvi ozbiljan nagovještaj slobodnog mišljenja u medijima tadašnje Bosne i Hercegovine. Kontić je bio urednik, autor, organizator, glas i duh tih projekata. Njegova emisija nije bila samo radijski sadržaj, bila je životna škola. Radio je medij mašte, govorio je. Možda najbliži književnosti, jer kad slušaš, vidiš sve. Zvuk postaje slika. Ta sposobnost da iz zvuka napravi svijet donijela mu je i međunarodna priznanja. Kasnije u najtežim danima opsade Sarajeva dobija i svjetsku nagradu. O njegovim pričama o radiju osjeća se nostalgija za vremenom u kojem je zvuk bio umjetnost. Sa mikrofonima je bilježio ono što su drugi preskakali. Tišinu poslije eksplozije, šum kafe u džezvi, smijeh dječaka, otkucaj promjene. Sve to pretvarao je u dokumentarnu poeziju. Uči od najboljih, ali razvija sopstveni izraz. Bosanski dokumentarni ton, u kojem su emocija i ironija uvijek bile u ravnoteži. Sve mora biti originalno. Ta rečenica postala je njegova profesionalna filozofija. 6 godina iz subote u subotu vodio je Primus, emisiju koja je mladima otvarala svijet filma, muzike, stripa i kulture. Nije znao za slobodan vikend, nije bilo odmora, ali je bilo strasti i vjere. Danas Kontić promišlja gdje smo stigli. Krajem 80-ih sustizali smo Zagreb i Beograd, a onda rat, politika i tranzicija su sve razorili. Danas imamo više medija nego ikad, ali mnogo manje novinarstva. Za njega je zlatno doba našeg novinarstva bilo između 1987. i 1990. Danas, kaže, radio gotovo i ne sluša, ali strast za medijima nije nestala, samo se preoblikovala. Svakog jutra otvara BBC, čita portale, analizira, promišlja i dalje s istom strašću razdvaja činjenice od mišljenja.
Borislav Boro Kontić danas je na čelu Medija centra Sarajevo, institucije koja obrazuje nove generacije novinara, razvija medijska istraživanja, digitalizuje štampu i producira dokumentarne filmove. Iza imena Borislava Bore Kontića stoji priča o novinaru koji je radio pretvorio u umjetnost, a mikrofon u ogledalo društva. Gospodine Kontić, dobar vam dan, dobrodošli na Radio Bir. Hvala vam na pozivu, dobar dan svim vašim slušalcima. Moram priznati da mi je vrlo teško biti ispred vas, jer odmah pomislim da ćete aktivirati sve one novinarske senzore, ako mogu tako kazati, da ćete pažljivo analizirati svaku moju rečenicu, ritam, naglasak. Nema se vremena, ništa ne. Mislim, ja uopšte nisam takav čovjek. Ja gledam da stvari teku. A kad teku, onda, mislim, sve što se dešava, ako je nešto prirodno, meni je sve ok, ako je prirodno, čim nije nekako nategnuto i tako dalje. Prema tome, slobodno se opustite, pitajte, razgovarajte. Ta lijepa novinarska, profesionalna deformacija, da sve analiziramo, da to onako uđe pod kožu vremenom. Pa, u teoriji da, u praksi čovjek najčešće, kao i drugi ljudi, ne obraća pažnju toliko. Mada, primjera radi, vi kad ste novinar, teško možete da izađete iz toga, jer dok idete ulicom i tako dalje, gledate oko sebe, primjećujete stvari, tako da ne možete neke stvari da vam promaknu, a da ih ne zabilježite kao neku vijest, kao nešto što se upravo dešava. To je na neka vrsta profesionalna deformacija. Meni se to desilo kad sam bio mlad čovjek, još nisam ni počeo da radim, a bio sam volonter na 202, otišao sam u kino i onda me uhvatila neka teška kiša u povratku. Tako dok sam išao i sklanjao se, jedva sam nekako došao do kuće. Ja sam u to vrijeme stanovao u ulici Koševo, nedaleko od Radio Sarajeva, koje je tada bilo u Danijela Ozme. I onda kad sam sutra došao na posao, to mi je nekako ostalo toliko upamćeno da sam rekao uredniku na onom uobičajenom sastanku jutarnjem prije nego što počnemo o temama, kakva je strašna kiša sinoć padala da sam jedva se provukao do kuće i tako dalje. Pa on kaže, što si išao kući? Pa gdje ću, rekao, ići u ponoć nego kući. Trebao se, kaže, otići na radio da napraviš vijest o tome. Jer je ogromna kiša padala tu u Sarajevu, nečuvene kiše kad se ulice toliko potope da ne mogu da prime vodu i onda počinje totalni haos. Doduše, to su 70. godine, nije saobraćaj kao danas, ali tada je kiša ljetna znala da napravi velike probleme, pogotovo kad se izlije u nekih sat vremena. Tad sam naučio tu zlatnu, na svu sreću vrlo rano, tek sam počeo da radim, da novinar jednostavno ne može, što rekli, da ulicom hoda onako. Mora da gleda, ko gleda taj vidi. Kažete da vas urednik tako prekorio. Kako se tada brusio novinarski zanat? Tad je urednik u programima, ne samo glavni, nego i još je nekoliko urednika u programima bilo. Bila neka funkcija koja je obavezivala, pogotovo glavni urednik. Naravno, drugi će ljudi reći da je to socijalizam i da su urednici imali tu neku cenzorsku ulogu. Mislim, nije to daleko od istine, ali ono što kažeš, pogodiš u centra, promašiš sve ostalo. Neki od tih urednika, recimo moj prvi urednik Zijed Izdarević je bio neko ko je obilježio moju karijeru. On je mene prihvatio. Ne bi me otac rođeni prihvatio kako me on prihvatio, imao je, ne samo mene, on je imao prema svim tim ljudima koji su bili na 202 tada, ali eto ja pamtim taj jedan osjećaj čovjeka koji na više načina želi da vam pomogne, uvijek traži od vas da mu ispričate šta želite da napravite, ponekad ako osjeti potrebu, on to nekako nagovijesti, da vam neku ideju koja možda malo, što kažu, promijeni vaš početni zanos ili ideju koju ste imali. Jedan put sam radio jednu emisiju o satovima i onda me pitao šta sad ti hoćeš da snimiš. Ja sam mu rekao, pa eto snimit ću šta ja znam. Između ostalog sam htio da snimim tu različitu upotrebu satova. Čak sam išao u grad, bila je ona jedna porodica koja je svaki dan navijala
sat na Sahat Kuli pored Begove džamije. To je bila njihova obaveza, oni su porodično preuzeli tu obavezu. Taj sat svaki dan navijao, morao se čovjek popet gore da ga navije, onda sam išao da snimim to čovjeka, pa smo se penjali usput, pa sam ja to snimao, to sve te efekte, kako on to namješta, pa onda, ne znam, čovjeka koji je bio zadužen, odnosno jednog šahistu koji je govorio o šahovskom satu, to je potpuno jedna drugačija perspektiva, gdje imate sat u kojem morate vrlo brzo da reagujete, povučete potez i reagujete, to je sad jedan sat koji je zapravo manje više jedna motka koja vam visi nad glavom, jer ako ne uradite neki broj poteza u određenoj jedinici vremena, vi ćete izgubiti partiju. I tako dalje. Dakle, nekoliko tih elemenata o satu. I onda je on meni rekao jednu stvar koja ja uopšte nisam razmišljao. On kaže, pa ne znam, možda da pogledaš, imaš one Dalijeve slike sa onim potpuno rastopljenim satovima i tako dalje, pa možda da pronađeš neki ugao istoga. Što vas dovede, u jednu tačku iz koje vi sad počinjete potpuno drugačije da razmišljate uopšte o tom svom poslu, o toj svom zadatku, načinu na koji ćete to sve da uradite. Tako da su urednici u ona doba, to su bili starinski ljudi, najveći dio njih je bio izuzetni profesionalci koji su prošli i koji su mogli da vam na neki način sugerišu da manje griješite. Znate kako se kaže, neki se uči na greškama, a neki na Oxfordu. Ovi su naši urednici bili neka vrsta Oxforda, da ne govorimo neke stvari koje su 1000 puta već kazane sa glupim rezultatom ili s nikakvim rezultatom, nego da počnemo da radimo to drugačije, možda dođemo do nekog rezultata. Ja sam uvijek imao i kasnije sam imao isto jednog dobrog urednika u drugom programu, Brano Đuranović. To su sve stara imena Radio Sarajeva, to su ljudi koji su prošli temeljitu školu. Radio Sarajevo je bila ozbiljna kuća koja je imala sistem. Ja kad sam došao, prošlo je 6 mjeseci dok nisam zadužio svoj prvi magnetofon, toliko mi je trebalo da učim, da vježbam, pa onda da polažem ispit pred komisijom, naravno prošlo je 3 mjeseca dok sam izašao pred mikrofon, tako dalje, s tim što se kasnije, posle 2-3 godine, opet sam imao nove vježbe pred mikrofonom, opet je došla druga ekipa koja je s vama radila, iako ste vi već možda čak i poznat novinar, ali ta se obuka morala obavljati. Dakle, morao je čovjek da i posle 10 godina radnog staža da ide na vježbe pred mikrofonom, uvijek postoji nešto što možete da naučite. Ja znam, meni su trebale godine, a to nije me niko podučio tome, a trebalo su mi godine da shvatim, ali to nekad čovjek treba da nauči u početku, bar na radiju, gdje se snima, uzmete magnetofon, mikrofon, to su sve vaše alatke s kojima se koristite da dođete do rezultata. I meni je trebalo možda i 10 godina da shvatim da ono što snimi mikrofon i ono što čuje uho zapravo su različite stvari. Jer je mikrofon neka vrsta preteča artificial intelligence, dakle vještačke inteligencije. To je mašina koja ima membranu i koja se pokreće na svaki zvuk. I što je zvuk jači, ona zatrpere više i tako dalje i tako dalje. On je mašina koja hvata zvukove, a vi kad slušate, vi imate psihološko slušanje. Dakle, obraćate pažnju na mene. Ovaj studio on je izolovan zvučno i tako dalje. Međutim, da ovo snimamo vani, vi ne biste primjećivali automobile koji prolaze, ne biste primjećivali ljudi koji se deru s ulice na ulicu, dozivajući nekog i tako dalje, jer biste obraćali pažnju ono što ja pričam. Ali mikrofon je mašina koja sve to uhvati. Posle kad hoćete da smontirate, onda počinju muke upravo u trenutku kad želite da režete nešto, čuje se neki glas iz daljine koji objašnjava nekom tamo preko ulice gdje će da skrene, a to vam uopšte ne treba jer vi to hoćete da režete. Tako da sam kasno naučio, ali kad nije kasno, to sam uvijek govorio ljudima, kad počnu na posao, zapamti ovo što snimi mikrofon je drugačije od onoga što si ti čuo, obraćaj pažnju, o ambijentu gdje si i tako dalje. Nikad ne snimaj u nekom totalno prostoru koji je kontaminiran zvukom do te mjere da jednostavno tvoj zvuk ne može da se probije. Nije problematično u tome što si ti snimio, nego što ta poruka neće doći do onoga kome je namijenjena, ali do slušalca koji to treba da čuje. Vi ste u novinarstvo ušli sasvim slučajno. Podsjetit ćemo naše slušatelje da iza imena Borislava Bore Kontića stoji zapravo sasvim slučajna okolnost kako se počeo baviti ovim poslom.
jednom ste rekli, vidjeli ste red ljudi i stali i ostali u novinarstvu čitav život. Da, to je slučajno bilo stvarno. Sam vidio ispred radija red ljudi. Mi su bili neki moji prijatelji. Da je bio neki drugi red ljudi, ne bi se S ove vremenske distance, koliko je to bila sudbina zapravo, a ne slučajnost? Pa vjerovatno nešto sudbinski ima. Sad čovjeku nije dato baš da te stvari razumije najbolje. Može da ih shvata ovako ili onako. Ali ja sam vrlo brzo, kad sam došao na radio, shvatio da je to idealan posao za mene. Vrlo brzo, mislim, nije prošlo ništa, kažu 10-15 dana. Ja sam vidio da je to upravo posao za moje gabarite, što kažu, psihološke, intelektualne, ljudske i tako dalje. Radio mi se puno svidio i na radio sam proveo finih 20 godina, jeli? Tako da mi je to bilo, da nikad nisam zažalio, jednostavno to smatram. Znate, u životu je uvijek da riješite ta neka dva ključna problema, da izaberete neki posao koji volite. Ja sam na radio išao s radošću, znao sam gdje idem, s kim ću se sresti, šta ću raditi. Naravno, bilo je puno nekih stvari koje su bile nepredviđene, koje će se tek desiti i tako dalje, ali mene ničega na radiju nije bilo strah. Jer sam na radiju jednostavno taj sam posao doživio, shvatio kao nešto što je meni vrlo blisko, nešto što meni potpuno odgovara. Trenutak da vi govorite u mikrofon i da ta poruka odjednom može da stigne do 10, 15, 100, 1000 ljudi o kojima vi ne znate ništa i tako dalje je stvarno nekako čarobno. Pritom uvijek se držite meni je sad lakše zato što samo vi ovdje sjedite u studiju, ali ja sam vodio emisije, najčešće niko nije bio tu, osim kad je bio neki gost ili 2 gosta ili 3 gosta, kako kad. Ali uvijek sam se držao te teorije i to je zlatna teorija radio novinarstva. Vi uvijek svoju poruku šaljite jednoj osobi, i onda će ta poruka stići lakše do 10, 50, 100 i tako dalje. Znam da ste još kao dječak kod svog djeda slušali radio, večernje emisije koje su vas, kako ste rekli, uspavljivale glasovima koji su imali neku, opisujete, čudesnu toplinu. U tom kontekstu, kako su vas radijski glasovi oblikovali? Koliko je u tom vremenu kada ste vi brusili svoj zanat bilo važno kako se govori? Ritam, dikcija, ton, emocija, elokventnost. Da, to je bilo jako bitno. S tim što ja pripadam onoj grupi ljudi koji stižu nakon te zlatne ere radija kada su kad se vodilo računa isključivo o tim spikerskim glasovima, o tim gotovo perfektnim zvučnim mašinama. Ja dolazim sa grupom ljudi kada su ti kriteriji malo popustili. Dakle, nije se tražilo spikerski glas, tražio se samo jedan normalan glas koji da nemate neki, što kažu, šprahfeler i tako dalje. Problem je u tome što kad imate neki, recimo to istaknuto R ili već ne znam šta je, da ne kažem nešto drugo, problem je što onaj ko vas sluša tamo pored radija, onda samo sluša i prati kad ćete vi izgovoriti slovo R, ne sluša šta vi pričate. I to je problem, zato se ljudi ne uzimaju. Doduše sad je popustilo, sad uzimaju sve. Ali, dakle, ja sam pripadao tom svijetu i naučio sam zarana na radiju. Na radiju se manje više puno čita. Spikeri čitaju vijesti, to je sve napisano, manje više, nije da je napisano, nego je sve pripremljeno, završeno i tako dalje njegove, da pročita. Međutim, to su ljudi sa umijećem, on čita kao da govorim, dobri među njima. Ja sam učen drugačije, što manje da pišem i da čitam sa onoga, a što više da govorim. Tako da sam zarana naučio tu neku taktiku da znam otprilike šta hoću da kažem, ali ne napišem to u cijelosti, nego napišem otprilike neke podsjetnike, pogotovo imena, brojke ili nešto, da oko toga, što kažu, ne moram da opterećujem mozak, ali znam neku ideju šta bi želio da kažem, ali ne želim da napišem to, nego više volim da ispričam to. Dakle, da imaju one neke pauze koje su prirodne, neka zastajkivanja koja su prirodna kod čovjeka koji upravo razmišlja šta će sad
da kaže na koju rečenicu da naiđe i tako dalje. I to je nekako uvijek kod ljudi na radiju lakše prate. Kad ide tekst koji je kao ono što kažu pjesma naučena na pamet, onda se i slušalac uspava. Jednostavno ga taj jedan neprekidni, precizni, tačni ritam uspava. Uvijek mora biti nekako drugačije. Tako da sam ja učio manje više da to što manje čitam, a uglavnom što više govorim. Meni je odgovaralo zato što sam vodio dosta razgovora u studiju koji su podrazumijevali da čovjek zapiše sebi na parčetu papira 10-15 tema u kojima želi da razgovara, sastavi to, nekako posloži, ali onda slušate čovjeka i tako dalje i pratite ga. Tako da za mene je radio medij govora i sa svim manama i prednostima takvog nekog obraćanja ljudima. Ali u svakom slučaju morate sačuvati tu neku, a mislim ja sad govorim teoretski, ne kažem da sam se ja svaki put držao toga, to je nekako po meni priroda radija. Govor, a govor je rijeka koja nije ravna, nije ona isprekidana, zavija, preskače kamenčiće, žubori povremeno i tako dalje i tako dalje. Gospodine Kontić, vjerujem da ćete se složiti sa mnom i da biste lijepo govorili, da bi vas ljudi slušali, morate puno čitati. To jeste, ali ja sam živio u vrijeme, to danas više nije taj običaj, ali u to vrijeme se čitalo. Čitalo se puno. To se prvo forsiralo u školama, u mojoj osnovnoj školi Miljenko Citković, kasnije u drugoj gimnaziji. Onda ja sam, mislim, bio upisan u 2 biblioteke. Uvijek u 2. Podizao knjige, vraćao, uzimao nove. Istovremeno imao sam i kućnu biblioteku, moj otac nabavljao knjige. On je bio mladi inženjer koji odmah poslije rata završio fakultet, pa je to nekako osjećao kao obavezu, da to nabavlja, a opet misleći vjerovatno na svoju djecu, da ih malo, što kaže, uvuče. Moj otac je preživio Drugi svjetski rat, pa je u njegovoj literaturi uglavnom dominirala ta ratna. To me uvijek čudilo i uvijek sam se pitao, mislim, ima li kraja kupovini knjiga iz Drugog svjetskog rata i tako dalje. Da bi sad ja, poprilično skupio biblioteku koja je vezana za naš rat, za opsadu Sarajeva i tako dalje i tako dalje. Te me uvijek interesuju, jer ja sam bio tu, ono što kažu, svjedok iz prve ruke, ne samo ja, nego 300.000 ljudi u Sarajevu. To mi je nekako tema koja me interesuje. Uvijek želim da saznam nešto novo, iako sam puno toga vidio i čuo i bio i tako izvještavao na kraju, nikad nije ono što... Da, to je obilježilo i vaše stvaralaštvo u mnogome. Kada pogledamo unazad, ali sigurno ste i vi čuli možda komentare ili mišljenja, pa dosta više filmova o ratu, knjiga o ratu. Zar nije sve ispričano i nakon 30 godina? Ja ne znam ko je to rekao, ne smijem da se zaletim, ali je izuzetno tačno. Samo su mrtvi ljudi vidjeli kraj rata. Oni koji su preživjeli, mislim, toga se neće osloboditi dok žive. Rat je taka vrsta ljudske katastrofe, taka vrsta događaja u životu ljudi koja jednostavno ne može da iščili. On će, mislim, na kraju i danas se prave filmovi o Prvom svjetskom ratu, o Drugom svjetskom ratu. Prave se filmovi o ratovima iz 19. stoljeća. Tako da ne vjerujem da će ta tema, možda ima previše, možda smo mi opsjednuti toliko ratom pa ne vidimo druge stvari, ali ja vjerujem da će nekad izaći i neki dobar film o sarajevskoj opsadi koju ja još nisam vidio, da će izaći neka velika serija, dokumentarna, možda igrana, isto također u Sarajevu u opsadi. To su stvari koje su, što kažu, pomjerile planine u svijetu, a kamoli u našim životima. To je, htjeli mi to ili ne, ali to je najveći događaj u našim životima, većeg neće biti. Kažu da se u Bosni vrijeme dijeli na prije i poslije rata. Da, pa to je prilično tačno, zato što je to baš bila ona neka vododjelnica koja je podijelila vrijeme, jer imate vrijeme do 92. i vrijeme poslije 92. To je izuzetno, mislim, koliko su se naši životi promijenili, koliko smo mi svi
odjednom se našli u jednom potpuno novom vremenu, ali to je ta neka, ne znam šta je da je nazovem, sudbina Bosne. U njoj su promjene uvijek, one se ne dešavaju u normalno vrijeme, one se ne dešavaju evolutivno, pa ljudi mijenjaju nešto u tom. Uvijek se dešavaju promjene kad dođu strahoviti historijski događaj. Pa to je nemoguće za izdržati, a da se ne dešavaju takve promjene, da kažu, revolucionarne, mijenjaju. Vi ne možete ponekad da se naviknete na sve to. Za sve vam treba neko vrijeme da se prilagodite i tako dalje. To je tako kako jeste. Jel mislite da smo mi zaglavljeni u tom psihološkom... Ja ne znam u čemu smo, ali u principu mislim da smo mi društvo koje je na više načina nekako sporo, pa skoro ko zamrznuto. Mislim, čeka da ta neka promjena stigne, hoće li stići, neće li stići, da se dese neki događaj i tako dalje. Vi vidite kako se svijet mijenja dramatično. Dramatično se mijenja. Imate takve tehnološke promjene koje društva dovode, i to su ogromne promjene, ali oni nekako pokušavaju da ih drže, da to nekako ide evolutivno, ne odjedanput u istoj i nekako da se bore sa tim. A mi uvijek čekamo. Mi smo kao neko ko je miran, tih, riječi ne progovara i onda u jednom trenutku pomahnita i onda se polomi oko sebe. Bolje bi bilo da umjesto da u jednom danu polomi sve, da to razgodi na jedno 10-15 godina pa da počne malo da se pomjera brže. Nekako smo kao društvo usporeni, Možda nam samo odgovara ovakvo stanje kakvo jeste, dok nemamo proteste, dok se ne bunimo, znate šta, dok sliježemo ramenima na našu politiku. Moja je teorija da najčešće hrabre građane čine hrabri mediji, da biste za osnovu toga. Ponekad se desi stvarno da hrabri građani promijene sve. Ne trebaju im hrabri mediji prije toga da ih poduče, ali zato su važni mediji, da izvještavaju onome što se dešava, tako da ljudi mogu da na neki način reaguju, da mogu da donesu odluku. Ali ako imate šutljive medije koje ništa ne izvještavaju, koji jednostavno stvari puštaju da teku ne očekujete, onda da će i građani poletiti da nešto promijene kad manje više ne znaju, ili nisu upoznati i tako dalje. Šta mislite, imaju li novinari tu vašu strast, istu onu radoznalost kao vaše tadašnje kolege i recimo vjeru u smisao novinarstva koja je tu plejadu novinara, profesionalaca držala uz mikrofon i kad nije bilo struje, sigurnosti? Šta, mislim, i u vrijeme kad sam ja radio bilo je, ne znam koliko, ali određen broj ljudi koji taj posao su doživljavali onako manje više birokratski, dođe na posao, nešto treba da uradi, ako uradi, ako ne uradi, ne uradi i tako dalje. Rijetko će, mislim, nije rijetko, naravno, ima dosta ljudi koji su tome izuzetno posvećeni. Ja sam znao desetine njih koji su baš bili novinari od glave do pete. Ali i onda su recimo doktori bili najcijenjeniji. Nisu novinari bili među najcijenjenijim, daleko od toga. Ali onaj koji je izabrao taj posao, izabrao ga je bukvalno zato što ga je volio. Tu nije bilo ono što se kaže greške. To su ljudi birali upravo zato što to vole i što to hoće da radi. A kako se u društvu percipirala ta profesija? Pa, novinari su bili, to vrijeme je država, ideologija, partija izuzetno vodila računa šta će novine i mediji objaviti. I borili su se da slučajno ne objave nešto što će tu vlast i tu partiju pokazati u lošijem svjetlu. Ali to se valjda podrazumijevalo da se ta kritička riječ, ona nije bila česta, ali je bila ubitačna. Kad se pojavi, onda je imala trenutni efekat. To vam je kao neki lijek u organizmu koji lijekove ne pije. Onda fantastično prima lijek. Tako i to društvo koje nije imalo često priliku da dobija kritičku riječ, ako se pojavi kritička riječ, onda je odmah bi reagovali. Naravno su uvijek trudili se, naravno politika, ideologija preko svojih odanih ljudi da slučajno to mediji ne objavi. Ali ja se sjećam jednog zanimljivog detalja u to vrijeme.
To je počelo kao priča, ali i takva priča je imala efekta, a to je da je tadašnji, ja ne znam šta je bio u to vrijeme, Branko Mikulić, bio je baš onako, što kažu, politički kralj Bosne i Hercegovine, jedan od 2, 3 koji su bili i tako dalje. I onda je jedan put počela priča da mu se pravi kuće, što je bila istina. Gore mu se pravi iznad moje škole, Miljenko Cvitković, tamo kad se krene prema Višnjiku. Gradila mu se kuća koja je bio onako jedan reprezentativni, ogromni objekat, 100, ako ne i 1000 kvadratnih metara prostora, i to je odjedanput rečeno da se to gradi za Mikulića, i odjedanput je, ne znam ko već, neko na nekom partijskom sastanku, sitno. To nisu mediji otvorili, ne znam da li su ikad mediji otvorili to, ali neko otvorio to pitanje sa ključnim upitom zašto mi pravimo, pored toliko zgrada, stanova normalnih, pravimo gotovo mauzolej. Da li je on bio u to vrijeme predsjednik komunista? Mislim, to je ono vrijeme kad je on bio predsjednik Olimpijskog komiteta, bio u to vrijeme, kasnije će biti premijer Jugoslavije i tako dalje, ali je bio u partijskom smislu jedan od najčuvenijih ljudi, ali neko postavio to pitanje, smogao hrabrosti na nekom partijskom sastanku, pa je ta priča došla i na kraju je to, rezultat je bio da je Mikulić odustao od te kuće, to je kasnije postao libijski konzulat, dali su valjda Libije, to je veliki prostor, ta zgrada, ne znam da li je još uvijek libijski konzulat tamo, ali kažem, šta znači jedna jedina riječ na jednom sastanku koja odjedanput promijeni stvar, jer ljudi savladaju strah i neko se upita zašto. Nažalost, danas ako takve stvari ispričate, to se... Nema težinu. Pa nema tu težinu iz prostog razloga, to što imate 1000 medija od koji će već neki odmah da razvodne tu priču, nije to što je ovaj rekao i tako dalje. Kao što sad imate Avdu Avdića koji objavi snimak i umjesto da se govori o meritumu spora, šta je na tom snimku, šta je rekao premijer aktuelni i tako dalje. Oni se sad pitaju otkuda Avdiću snimak. Da, to je uvijek tako. Prema tome to oni uvijek. U to vrijeme se niko nije pitao, možda je neko i pitao ovog čovjeka ko si ti da pitaš za kuću, ali to znam kao jedan od detalja iz onog vremena kad se nije baš smjelo reći nešto, pogotovo protiv visokih političara, dovesti ih u pitanje, ali bili su neke tabu teme, Drugi svjetski rat, drug Tito, Savez komunista, to su bile stvari koje se nisu napadale. Ali je novinarstvo kao profesija ipak imalo težinu, poštovanje građana, je li tako? Vidite, imali smo mi u to vrijeme, ako zanemarite, mislim malo je teško, ako zanemarite ovu čistu, samo dio vezan za politiku, svo ostalo novinarstvo je bilo vrlo slobodno. Novinari koji su izvještavali iz inostranstva, to su bile zvijezde novinarske u to vrijeme. Jezike. Čak da, onda su ih svoje doba je, mislim, Zagrebački Start objavio jedan tekst o tadašnjem šefu Sovjetskog saveza, Leonidu Brežnjevu, koji je bio i šef partije, a tamo je šef partije bio sve, jer to je bio kralj države. Jedan tekst koji je onako doveo u pitanje i Brežnjeva, i onda se pobunila sovjetska ambasada i reagovali su za taj tekst. A onda im je odgovorio neko iz ministarstva, ne znam, inostranih poslova i tako dalje, jer su oni poslali neku notu zbog tog teksta, rekli naša je štampa slobodna, mi ne uređujemo štampu, oni objavljuju ono što misle da treba, što nije bilo baš ono što kažu 100% tačno, ali jeste djelomično bilo tačno. Pa onda su nastajale fantastične serije. Vi kad pogledate recimo seriju Naše malo misto koja je nastala krajem 60-ih, početkom 70-ih, to je nevjerovatno da je takva jedna serija nastala u jednoj nominalno, kako se zvalo, komunističkoj, zapravo socijalističkoj zemlji u kojoj popovi ravnopravno učestvuju u javnom životu, u kojem imate teme koje se otvaraju, kojim se dovodi na neki način u jedan vrlo satirički, šaljivi, humoristički kontekst, neki od najvažnijih stvari za to društvo, naoružani narod, spreman uvijek da odgovori i tako dalje i tako dalje. To je tako nastajalo u toj državi. Mislim, ona nije bila sretna država, ali se u toj državi moglo boriti za neki svoj komad slobode, koji je želio da se bori za svoj komad slobode. A to je uvijek tako, zapravo ta sloboda o kojoj mi svi na neki način tumaramo oko nje i tako dalje je nešto što zapravo ne stoji na platnju. To se svaki put mora oteti, neko mora za to platiti cijenu i tako. Znate šta, vi kad izučite neki posao, kad se u njemu osjećate ono što se kaže kao riba
u vodi. To dolazi jedno s drugim. S tim što je ponekad život takav, da čak i takvi ljudi biraju da se povuku, da ne učestvuju u javnom životu. Taj svoj život vode unutar svog nekog unutrašnjeg kruga, pod nekim svojim vlastitim kišobranom, koji ne dopiru, jer najčešće ako se usudite da vodite i tuđu brigu, ono što čovjek uvijek može da promijeni, to je sebe, društvo malo teže i tako dalje, mada ima ljudi koji pokušavaju i to da urade, to su hvale vrijedni napori, ali su te promjene uvijek skromne, male, iz prostog razloga zato što je društvo jedan nevjerovatna količina različitih ljudi, različitih priča. Prema tome... Ali se vjerovatno danas lakše nego ikad, gospodine Kontić, manipuliše društvom. Govorimo o medijima. Ljudi koji ne čitaju, ljudi koji nisu obrazovani, koji ne filtriraju medije, poplavu ovih informacija koje imamo danas, njima je vrlo jednostavno, složit ćete se, manipulisati. Da, to je jasno ko dan još davno. Vjerovatno najveći američki predsjednik Lincoln, koji je ukinuo ropstvo, obavio taj građanski rat koji je napokon stvorio modernu Ameriku i tako dalje, uvijek je govorio: dajte ljudima informacije i ne brinite se ni za šta. Dajte im informacije kakav mi to život vodimo i nemojte da se brinete. Neće ništa loše da se desi ljudima, upravo to treba, da znaju gdje žive i tako dalje. Najčešće kod nas ljudi nemaju pojma gdje žive i tako dalje. Kod nas ljudi, ono što je stvarno zapanjujuće za mene, ali kod nas ljudi, najveći broj ljudi ili se tako ponaša, kao da ne shvata da pare koje se troše, budžeti, su njihove pare. Dakle, ti su budžeti napunjeni tako što smo mi platili poreze, doprinose, kao građani, kao ljudi u firmama i tako dalje. I da ovi političari koji blagonaklono i nama široko obećavaju, sad će nam dati ovo, sad će nam dati ono, zapravo troše naše pare. I to je zapanjujuće da ljudi nemaju taj osjećaj zašto se te pare troše, kako se troše. Mislim, niko ne pita. Ima jednog prijatelja koji rodbinu ima u Švedskoj. On kaže: ja bi samo u Švedskoj plaćao porez, jer ja svojim očima vidim šta je napravljeno od tog poreza. Mi ne možemo da vidimo, ponekad vidimo neki mali parkić, nešto za penzionere, nešto uglavnom kad negdje uoči izbora i tako dalje, kao što će iduće godine su izbori, početi neke male dionice puteva da se otvaraju 5 km, 6 km i tako dalje. Lako je praviti po 5 km, teško je praviti po 100 km, jer na 5 km dolaze vam firme nesolidne i tako dalje, jer neće velika firma da radi 5 km, radi autoput od 200-300 km i odmah da ga završe. Mi na to sve zatvaramo. Ali zato kad je 5 km, onda je moguće da se puno otme. Odjedanput vi vidite da kilometar vrijedi neke nevjerovatne milione, da 1 kilometar puta košta, ne znam koliko, 40. Ja kad sam bio mlad momak, mlad novinar, to sam zapamtio. Kilometar autoputa je koštao $1.000.000. Eto, sad kad bismo uzeli procjenu koliko se promijenio $1.000.000 od prije 40 godina, danas toliko košta kilometar autoputa. Ne može košta više. Kod nas košta desetine i desetine miliona. Ja, mi zatvaramo oči na sve pojave oko nas, koje nas u mnogome, nažalost, u ovakvom sistemu u kakvom jesmo oštećuju. Da, ali ne samo to. To nas, ono što kaže, dugoročno čini nesposobnim da jednostavno prepoznamo šta su dobre, šta su loše stvari za nas. Znamo li to prepoznati u medijima? Evo, da se vratimo ponovo na tu temu. U ovom vremenu kada konzumentima od portala do društvenih mreža primaju informacije sa svih strana, šta biste savjetovali publici, konzumentima, kako da filtriraju ono što im dolazi, kako da prepoznaju ono što je vjerodostojno, a šta je manipulacija, recimo? Znate šta, lično mislim da mi živimo u vremenu koje je idealno za novinarstvo. Mogućnosti za novinare su fantastične. Stvarno može da nabavlja informacije koje je prije nekad bilo gotovo nemoguće i tako dalje. Ali kao što ove velike špijunske i obavještajne organizacije govore, bez obzira što imaju
sve internete i tako dalje. Sve informacije gotovo na tacni. Teško mogu da sa tim stvore utisak o nečemu što se stvarno dešava. Tako da im uvijek fali onaj čovjek na terenu, jedan čovjek na terenu, špijun koji će stvari da vidi drugačije. Tako i u novinarstvu, iako su mogućnosti fantastične. Dakle, vi možete odjedanput da nađete informacije o kojima su nekad ljudi sanjali. Mislim, moj medija centar ima digitalizirano dobar dio štampe. Vi danas možete da pregledate štampu iz 19. vijeka, iz 20. vijeka, da upoređujete stvari. Eto vidite, ali ne možete da uradite dok ne bude neki strasni novinar kao što je Avdo Avdić koji ide, kopa, traži kako je našao, sad ne ulazim, ali kako god da je našao, bez te informacije mi ne bismo imali. Znate, jako je teško naći te informacije i objaviti ih. One se, da, i opasno, onda se oni kriju, ali eto, uspiju. Mislim, kako da ljudi prepoznaju informaciju? Prva stvar koju treba da uvijek vide da li ima dokaz nešto što se govori. Da li za to postoji dokaz. Vi možete reći za nekog da je on lopov, prevarant i tako dalje, što se kod nas najčešće govori. I čovjeka uništite odmah, što kažu da nije ni progovorio. Međutim, zato mora postojati neki dokaz, neka činjenica. Znači, ako je lopov, da vidimo šta je ukrao, gdje. Mislim, novinarstvo nije sud. Sud ima svoje vrlo stroge filtere. Znate kako se kaže da se dokaže izvan razumne sumnje, da se nešto desilo, onda moraju da pitaju i da gledaju hiljade ljudi. Prema tome, ljudi trebaju prvo da vide da li ima dokaza za ono što se govori. Jer najčešće su riječi se kod nas koriste kao prskalice, da na brzinu osvijetli i zamaže i onda nakon toga opet nastupi mrak. Gdje su dokazi i gdje su neka 2 ili 3 izvora. Ako ste nekog pitali, ako ste nekog optužili, najmanje što možete da ponudite tom čovjeku jeste da mu date pravo da kaže. S tim što naravno, evo ja sam sad završio, Medija centar završio jedan serijal u kojem su govorili novinari i koji su baš doveli u pitanje tu fantastičnu i čuvenu novinarsku neutralnost. Da su uvijek govorili da, pogotovo ratni novinar, teško da može biti neutralan, jer vi biste onda trebali dati isti prostor onome ko je silovan i onome ko je silovao, što rekao jedan, jer ja nisam neutralan čovjek, jer ne mogu da dam isti prostor onoj osobi koja je silovana u nekom bosanskom logoru i životinji koja je to uradila. Znači, ne tu vrstu neutralnosti, ali vrstu objektivnosti, da, to je jednostavno jedan profesionalni pristup u kojem pokušavate da stvari sagledate iz više uglova, čime sagledate iz više uglova, stvari dobijaju malo drugačiji, nema više te senzacije, onda odjedanput stvari počinju da bivaju nekako normalnije, možete da o njima razgovarate. Naravno, nikad nije lako, jer s vama može da bude neko ko laže, ko jednostavno otvoreno laže, ne smeta mu, moral ga ne drži, može da laže koliko hoće i ne uzbuđuje se zbog toga. Ali, kažem, ona osnovna stvar jeste za svaku činjenicu koja je izgovorena, čovjek treba da traži dokaz, da vidi šta je dokaz u svemu tome i da vidi koliko je ljudi uključeno u tu priču. Ako samo jedan čovjek govori, to je vrlo sumnjiva stvar. Pogotovo ako on prijeti, objašnjava, komentariše, onda stvari morate osmotriti iz još jednog, ako ne iz još nekoliko uglova. Mi danas živimo u vrijeme u kojem ta vrsta, ljudi dobro znaju da mediji mogu da naprave, vi danas objavite informaciju i ta informacija može da napravi, što kaže, haos u životima ljudi, pogotovo ako je prihvate iz prve. Morate uvijek da budete oprezni. Ja sam u ratu radio za Glas Amerike i znam da 2 stvari koje su mi rekli, jednu sam dobro zapamtio. Rekli su mi, uvijek su mi govorili, Glas Amerike ne želi da bude prvi. Ako je prvi, ok, ali mi ne želimo da budemo prvi. Mi želimo da budemo tačni. Znači, informacija koju vi objavljujete, ako niste prvi, ako su to neki drugi objavili, nama to uopšte ne smeta. Nama mi samo smetalo ako naša informacija nije tačna. I znam da smo uvijek posjećali imena ljudi i brojevi da o tome strahovito vodim računa. Tu je nešto što možete da napravite katastrofalnu grešku. Izgovorite neko ime. A ljudi stanuju negdje sad već daleko, otišli su iz Bosne, žive
negdje u Europi i to im je jedan od izvora informisanja i oni čuje neko ime koje im je poznato, i mogu da saznaju nešto što će im život dramatično promijeniti i ako ta informacija nije tačna, vi ste napravili pravi užas. Prema tome, profesija je novinarstva, iako izgleda nekako to sve opušteno, lijepo i tako dalje, jako odgovorno. Znate, vi ljudima kažete neke informacije koje njima znače puno u životu. Kako će vrijeme biti sutra, prođemo te najobičnije informacije. Ljudi grade neki svoj život i prave kao predviđena na osnovu nekih informacija koje vi saopštavate i tu ne bi smjelo da bude greške. Kao dugogodišnji novinar, danas ste učitelj novih generacija u Medija centru. Čemu učite vaše mlade kolege? Šta je ono što bi svako od njih trebao znati na početku o odgovornosti, etici, ulozi medija? Ja ne više toliko u Medija centru, ima sad Medija centar sijaset svojih trenera, ljudi koji rade sa novinarima. Ja ako sam u prilici da im nešto kažem, ja im obično kažem stvari kojih se ja ne pridržavam. Uvijek im kažem, zapišite svaki dan nešto. Šta vam se desilo? Zapišite šta je bilo i tako dalje. Zato što će vam to pomoći za mjesec, za 2, za 4, za godinu dana, za 10 godina ćete pred sobom imati dokument koji je neponovljiv, sačuvan. Sad kad smo radili baš ovaj serijal, između ostalog su i svjetski novinari govorili o tome, svi su govorili, kupite bilježnicu za početak jednu u kojoj ćete zapisivati sve te neke stvari. Čovjek, kad se želi baviti ovim poslom, onda mora da zna da mora da prati medije. Kad smo mi počinjali sa BBC školom 96. godine, pa tamo do 2002. prošlo je puno ljudi, 100, 200. I onda smo uvijek imali taj neki ispit za njih i onda smo ih pitali koje medije pratite. I bilo je izreda, ne jedan, puno njih je bilo koji bi rekli, ja, kaže, mediji uopšte ne pratim. Ja to, kaže, nikad, to mene ne zanima i tako dalje. Sad ga ovaj čovjek gleda i kaže, pa pazite, vi ste došli u školu novinarstva, želite da budete dio te škole, ali bez stalnog praćenja medija vi jednostavno ne možete time da se bavite, jer je to jedan od vaših alata. Osim što se informišete, učite, nema bolje škole nego slušati radio. Čujete čovjeka i zapamtite nešto, zapamtite način, neki metod na koji on razgovara sa ljudima ili način na koji vodi emisiju, kako je planira, da li odmah krene sa najvažnijom stvari ili samo pusti neku udicu pa onda tek polako otkriva i kako i tako dalje, kako povezuje, kako održava taj neki ritam. 1000 stvari naučite slušajući radio, gledajući televiziju, naučite kako hoćete, kako biste i vi htjeli da radite ili kako vi ne biste htjeli da radite, jer imate i dobrih i loših primjera. Ako se opredijelite za ovu profesiju, ono što smo počeli, vaše oko više nikad neće biti isto, jer morat ćete gledati stvari na način da vidite vijest. Ne kažem sad baš da čovjek treba da ide ulicom i samo ždrijeli okolo, da nešto vidi, ali jednostavno vi ne možete više da stvari se pored vas dešavaju, a da pritom vi nemate neku reakciju. Morate da zapisujete. A priprema? Evo, ja žalim sad, neki dan sam, baš mislim o tome, vidiš kako sam ja to propustio. Ali nema ko da vas poduči, nema ko da vam kaže. Znate. Recimo, čovjek bi trebao na neki način da intervjuje, priprema gotovo svaki dan. Dok gleda neki intervju i tako dalje, odmah sebi zapiše ime tog čovjeka i možda zapiše 4-5 pitanja slušajući njegove odgovore i tako dalje. I da go pravi fajlove neke. Nikad ne znate kad će vam junak istrčati na megdan. Mi govorimo na radiju. Radio kao medij ima posebno mjesto u vašem životu. Da li radio prema vašem mišljenju i dalje ima prednost da bude prvi, da stiže tamo gdje drugi ne mogu? Pa ne, nema više te prednosti. Zato što je nekad, pazite, televizija imala vijesti u 7:30, pa je kasnije uvela one neke u 5, kao prvi dnevnik, u 4-5. Znači, televizija u ono vrijeme, prije 40 godina, do 7:30 zapravo ništa nije objavljivala.
nije imalo nikakvu informaciju, ako nije bio neki uživo i tako dalje. I vi ste na radiju čekali vijesti u svaki sat. Radimo vijesti svaki sat. Jel? Svaki sat, pa vas interesuje ta neka informacija i onda čekate taj. Danas se stvari dešavaju, ono što kažu, na sekundi nema, vi gledate, utakmica se igra ili bilo kakav događaj, vi na portalima, iste sekunde kad se utakmica završila, već imate da je utakmica završena bukvalno u istoj sekundi i tako dalje. I već imate rezultat, to više radio ne može da stigne, osim da ne napravi vijesti koje idu 24 sata, što opet nije za odbaciti. Ali ima radio te neke svoje prednosti, imate neke svoje prozore koje ljudi prate. Jeli? Mislim, nekad nije to tako bilo, ali danas ima 200.000 auta u Sarajevu, ljudi se voze bez prestanka. Jeli? Jedan od mogućnosti jeste da slušaju radio, tako da imate dosta prostora. Ali ljudi su i dalje ostali na neki način vezani za radio. Radio je zgodan, mali, staviš ga, ne smeta, ne traži totalnu pažnju. Kad ti zatreba, ti se primakneš pa čuješ ono što treba da čuješ. To nekad se govorilo kao zvučna kulisa u kući. Ali ima radio još uvijek svoje prednosti. To je već daleko od onoga kad je on imao te jutarnji program, te ovo. Sve su ti programi pokriveni. Televizija ima program 24 sata. Portali vrte bez prestanka. Jel jedino, koliko vidim, od ponoći do 6 ujutro 7 stanu malo sa produkcijom, ali od 7-8 udaraju gotovo do ponoći bez prestanka. I to je svaki sekund traže da promijene, da ubace novu vijest. Ono što je desilo u 10 sati, ono što su objavili, ako nije niko gledao ili vrlo mala posjeta bile, oni izbace već do 12 i ta vijest nestane. Tako da ovo je potpuno drugačije vrijeme u kojem smo mi bukvalno kapilarno priključeni na medije, pratimo sve. Sad, da li smo bolje informisani, to je drugo pitanje. Kada razmišljate o mladim kolegama, gledate vijesti, voditelje, pratite reportere, slušate radijske voditelje, kako vidite njihov potencijal? Pa što, ja gledam, mislim, radio uglavnom ako slušam, to je u kolima. Kad negdje putujem, onda uglavnom slušam radio, tako od stanice do stanice, kako se to proteže. Mene ponekad na današnjem radiju nervira ta jednostavno inercija. Ide program, malo muzika, malo se ponekad javi čovjek, možda dovede nekog čovjeka, nešto pričaju. To je jedan program koji tako teče i morate stvarno, ogromna je konkurencija. Ljudi ponekad nemaju vremena da dočekaju hoće li neki i tako dalje. Za moj pojam, mi smo se u ona doba, ja znam, borili strašno da stalno imate tu neku špicu, da imate nešto što drži slušatelja. Neke džinglove i tako dalje i tako dalje. Ja znam kad sam radio za vrijeme rata na državni mikrofon. Mi smo imali bratu jedno 30 špica, jel, za tu emisiju. I svaki put kad god smo mogli, a mogli smo često, pravili smo novu. Odmah daj još jednu, tako da ponekad su neke išle češće, neke smo zaboravljali pa ih onda vraćali poslije nekoliko mjeseci, ali za mene je to ta zvučna identifikacija nevjerojatno bitna. Ljudi zaborave, ne znaju gdje su, šta su i tako dalje. To nekako ih diže, mora biti malo duhovito, mora biti ovako, mora sve ljude na neki način, jeli, ko iglicom malo da ih drži budnim. Da. Sjećam se kako su nam na Fakultetu političkih nauka profesori uvijek govorili kako mladi novinari jedva čekaju da se potpisuju kao urednici. To je prirodno. Prirodno je da čovjek nekako hoće da bude urednik, jer je to neka vrsta odgovornosti nove, jeli, u njegovom životu. To mu daje neki status i to je nekako prirodno, kao što vojnici hoće činove, tako i novinari hoće da se pohvale time. Ja sam bio urednik, kad sam počeo da radim na radiju, vodio sam čak emisiju od 3 sata, od 8 do 11 svake subote i bio sam urednik i voditelj te emisije. Jeli? Dakle, to je nešto tako zvučno. Ali u principu ja sam po plati bio saradnik. Na radiju je počinjalo se sa saradnikom 4, pa saradnik 3-2-1, pa onda urednik 3-2-1, pa onda, ne znam, samostalni urednik, reporter urednik. Mislim, sad nekih 1000 stvari je tu bilo i tako putujete cijeli život. Dakle, ja sam
se odjavljivao kao urednik i voditelj, što sam ja stvarno i bio. Ali sam ja u praksi bio 4 ili 5 godine saradnik 4. Imao sam najmanju platu na radiju. Da smo mi posle 5 godina, ja i Dževdet Tuzlić, koji je slučajno će se desiti, nas dvojica smo počeli zajedno na 202, zajedno na drugom programu i tako smo proveli 20 godina zajedno u istoj redakciji. I onda smo nas dvojica koji isto, on je bio urednik, isto i voditelj jedne emisije, onda smo došli i rekli, dobro, posle 5 godina imali šanse da mi izađemo, to je gotovo pripravnički status, a vodimo ovolike emisije, čak neke su i slušane. I onda su nas pomjerili, tako smo postali posle 5 godina urednici 3. Preskočili smo sve ovo, da su shvatili da su pogriješali. Kad se ljudi, trebali smo se pobuniti posle prve godine, da nas puste na 3, na 2 i tako dalje. Mislim, nisu neke ogromne razlike bile u plati, ali su bile razlike u plati. Ali uvijek je bolje da startuješ neke bolje pozicije. Prema tome ja to razumijem, meni je to ok. I sjećam se na omladinskom programu, svi su htjeli da vode program. Niko nije htio da bude reporter, niko nije htio da snima prilogu, svi su htjeli da vode program. Jer su to smatrali nekako ultimativnim činom, nečim što će njihovu karijeru promijeniti. Da sam ja morao nekim ljudima da govorim da oni uopšte nisu za voditelje, ali su zato fantastični reporteri. Rade ono što ovaj voditelj neće nikad uraditi. Ali jako je teško ljudima objasniti, pogotovo kad su mladi. Ja to razumijem i ja sam nekako nastavio da izađem, osim u slučajevima kad je to nemoguće. Ali možda mu daš jedan trenutak, 15 minuta da vodi, da vidi kako to izgleda, pa onda da pričamo zašto je loše bilo ili zašto je bilo dobro. Ali to je prirodno, jer je novinarstvo je kao neka vrsta rata. I stalno hoćete da dobijete novi čin, da zaradite neku poziciju i to je tako jasno i tako normalno i tako prirodno. Pamtite to sve kao da je bilo danas. Da. To je ujedno i naslov vaše knjige u kojoj opisujete prve ideje i početke top liste na Dra lista. I sjećajući se tih dana, hoću vas pitati kakva je bila atmosfera u studiju među tim mladim ljudima sa kojima ste tada radili? Zabavno, oni su bili jako duhoviti. Mladi ljudi, veseli, puni energije i sa njima je stvarno bila radost raditi. Mislim, ponekad je to bila i prilična muka, dok smo pokušavali da dođemo do nekog rješenja, da nešto smislimo i tako dalje. Ali u principu oni su bili nevjerojatno talentovani ljudi, to se vidjelo. Iako su oni tada bili prvo početnici, drugo, svi su bili u gimnaziji. Čak taj koji ih je doveo bio u drugom razredu gimnazije. To je stvarno dječak bio od 14-15 godina u to vrijeme, Zlatko Arsenović, a ovi su bili u 4. razredu gimnazije. Ali to se vidjelo da su oni nenormalno talentovani ljudi, da imaju tu jednu žicu, da jako brzo reaguju, da jako brzo stvaraju slike. Ali to je čarobno sa tom top listom na Dra listi. Ona dok je bila na radiju, jer on uopšte nije, to niko nije obraćao pažnju toliko. Mislim, obraćali su ovako urednici, ali niko to nije smatrao nečim posebno važnim, bitnim, niti da će to nešto biti. Tako je, to su oni i pregurali kompletan taj dio do rata, iako su kad su napravili televizijsku emisiju 84. godine, pa onda one drugu i treću, tamo 89. 90. oni su imali neku nenormalnu televizijsku gledanost. To je ovako bilo nekoliko miliona ljudi, država 22 miliona ljudi, 6 miliona ljudi gleda taj program. To je bilo zaista. Ali na radiju nikad nešto nije posebno oko toga da se neko, i okrenuo ili rekao nije ovo loše, dobro je. To vam je kad se nalazite u centru Oluje, znate, okolo sve drma na sve strane, u centru Oluje je tiho, mirno, niko se ne pomjera. Ono je čisto, čak nikad Primus nije objavio ni jednu reklamu za tih godina dok je išla top lista. Ali kako nekako su prolazile godine, valjda su ljudi mislili pa će to proći i tako dalje. Ali prošlo je 40 godina, gotovo 50, još uvijek se nekako govori o tome. Naravno, proće još koja godina i to će biti sve manje i manje, ali nešto što traje 40-50 godina, to je vrijedno, imate mnogo golemije stvari za koje su potrošene pare koje nisu trebali ni pola godine, ni godinu, ni mjesec. Meni je drago iz prostog razloga zato što sam ja znao i onda da su oni izuzetno talentovani ljudi, da mogu da proizvedu programe jako brzo, gotovo s lakoćom. To je, ponekad sam u njih gledao kao
u čudo, da s lakoćom izbacuju tako interesantne stvari. Ali kažem, svi su oni napravili neke svoje karijere ovdje ili ondje, čak i oni koji su očešali od Top listu i tako dalje. Ali vidi se tačno da je ta ekipa ljudi koja je tada konstruisala te 80. u Sarajevu kroz Top listu, kroz rock and roll, kroz muziku. Mahom su to bili mladi ljudi koji su bili zbilja široki, kreativni i imali su onaj humor i šarm Sarajeva i sve se to provlačilo kroz te vaše emisije. Da, to je apsolutno ono što kaže sarajevski štih bez jedne riječi. Da. Kažete da je Top lista nadrealista trebala neko vrijeme da postane prepoznata među građanima, da dobije svoje mjesto u javnom prostoru. Šta mislite sa ove vremenske distance, koliko je taj humor uopće u to vrijeme bio sredstvo preživljavanja, a koliko istinski umjetnički izraz? Pa, da vam kažem, to u ratu kad smo radili od 92. do 94. Prvo radijsku emisiju više godinu dana, pa onda televizijsku, to je bila jedna od medicina u našem životu. A smatrali smo da ta medicina može pomoći i ostalim. Neka vrsta lijeka. Da ne zaboravimo da smo, iako je to bilo vrlo komplikovano, da smo živi ljudi, da sve ovo, da je i humor dio rata, iako je to bilo, mi smo imali takav rat, nažalost, koji je bio po svemu katastrofalan. A ovo ranije, znate, uvijek je šta je umjetnost, šta nije. Znate, kad vas neko nasmije od srca, to je nešto što je... Umijeće. Pa jeste jedno veliko umijeće, to nije jednostavno. Znate, da nasmijete ljude, to je možda čak i najteža disciplina, da ih zaplačete, da ih učinite ozbiljnim, da im pričate bajke, da ih lažete, to je sve moguće. Ali da ih nasmijete, to znači da ste probudili najprirodnije u njima. To se ne budi bez da je čovjek to stvarno osjetio tako kako jest. Tako da mislim... Nažalost, danas se ljudi ne povezuju kao nekada. Sve djeluje instant, ne razgovaramo, ne smijemo, sve se manje smijemo zapravo. Imamo... Danas je gotovo nemoguće napraviti takve emisije iz prostog razloga, zato što je onda samo bila jedan neprijatelj, neću reći neprijatelj, ali jedan protivnik. To je bila ideologija koja, kao svaka ideologija, kao sve na svijetu, ne voli da vidi smiješnu stranu svoje ličnosti u ogledalu, a pogotovo ne na televiziji ili na radiju. To ne voli gotovo niko. Ali zato je voljelo puno drugih ljudi. Ako nije ideologija, zato su voljeli svi stanovnici Bosne i Hercegovine, odnosno ondašnje Jugoslavije, jer je to se vrtlo na jugoslovenskom prostoru, barem ova televizijska emisija. Danas je to gotovo pa nemoguće, jer imate prvo medije koji imaju svoje vlasnike, koji imaju jedan svoj pogled na svijet. Imate velike uticaje političkih stranaka i tako dalje. Imate i ogroman uticaj ljudi koji više koji su naučili da slučajno im ne povrijedite neki od tih čuvenih totema, što nacionalnih, što patriotskih, što ovih, što onih. I odjedanput vi više pokušavate da napravite satiru, ali je to gotovo nemoguće, jer broj protivnika je toliko veliki da vi to ne možete da pokrijete. Pa čak jedan Feral Tribune koji je 15 godina postojao, bio ono što kažu svetionik u toj močvari, je morao da popusti zato što je, a pritisnut je tako što niko nije htio da objavljuje reklame. Ako su oni imali pristojan tiraž, na tom tiražu bi svak želio da se objavi. Ali je bila preporuka iz politike da se niko ne objavi. Ko se objavi, izgubio bi svaku podršku te politike. Ljudi su zazirali od toga i oni su na kraju propali zato što niko nije htio da se reklamira u tim novinama, iako je ta novina u jednom trenutku imala gotovo 50.000 primjeraka. Za takvu jednu novinu imati 50.000 primjeraka s kojom su oni gotovo mogli da prežive, ali nijedna novina ne živi samo od tiraža. Svaka novina mora da ima pristojan reklamni prostor koji donosi novce od kojih oni preživljavaju. Za nas, mlađe generacije, spomen na Top listu nadrealista ili Radio 202 budi neku posebnu nostalgiju, možda baš onu koju nosi stih Dine Merlina, skoro je na 202 odjeva.
Vrijeme je i za odjavu ove emisije. Hvala vam. Hvala i vama. Ko i šta stoji iza imena koje svi poznajemo? Kako se život i karijera prepliću i formiraju osobu? Šta je sreća i gdje je tražiti? Živi li se od stare slave i šta o današnjim društvenim pitanjima kažu oni čija imena poznajemo? Dijaloška emisija Iza imena na radiju Bir. Razgovara Nadira Hurem.